أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Hamdi kirama uzvišeni gospodare Allahe, ko stvori amen, ko uputi amen, ko bare blagodati jedingi amen. A u blagodati Allahe sere prema amen da i ta ne bud bare. Sa obavesti nam na Allahanu Kur'ani wa in ta'uddu ni'meta Allahi la tuhsuha. Kad bi tumen mangene Allahe sere blagodati a te genen, te brojnen, ne bi uspinen, a znači u kraju o lengoro te doresen. Pa hamdi Allahe azza wa jalla čera kod vašu karipa prema lamen de sotaro pirofa dileti amen jedinga. Salavatem selami biçalaci kamarona do peygamberi o Muhammedi aleyhi salatu wassalam, lesiri familja, ehli beyti, lesere Allah, kulasine manije takvalije, ulajtano ashabija, sama mušakula kanem ki praksa o Kur'anima suneti ko bolova kao ven kaderi jiko yevmul qiyama. Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allah izgodin. Amen počminjam te družinamen, to jest na te družinamen lenca, Hudjamiše ki tematika koto Allah azza wa jalla ko pire Kur'anska ajetija opiširi kas e munafikon. Ki početkala kebjanka Allah azza wa jalla e suratul Beqara počminjava e mu'minenca, hem taro mu'minja o Allah objavini štara ajetija, taro nevernikija duja ajetija, a duplo pobuter se zajedno taro mu'minja hemo nevernikija objavino Allah i dešu trina ajetija, taro munafikija. Ima mendre islam, džiko Kur'ansko ajeti koto Allah azza wa jalla vakeri وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Hu Allah azza wa jalla ke doveva lenge vakerdo makeren nered, makeren fesadi ki pu ola vakerena innema nahnu muslihun. Amen čači pase oredo ki pu ana ili pa uspostavljena, to jest amen o hali popravina ili amen o bučar demek lačhara. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ kada ovela lenge vakerdo, ko vakeri lenge? Kada ovela lenge vakerdo, ko lenge vakeri? Na ne pomimodo, na pomini pe koje do vas o lenge vakeri. Sebepi na pomini pe koje lenge vakeri makere nered fesadi kipu. Sebepi akate osvetlo tamo usmerimo ko hali tamo munafikija, hem kod vas arola ponašinena, hem sarola postupinena, ana ko lenge od ova vakeri. Pa dole se na ne znači pomimo ko lenge vakeri makere nered fesadi kipu. Sekate osvetlo čivela te osvetlini o halije munafikondor. Ovo je tamo pobitno te si kada menge situacija lengi ili nego ko lenge vakerdo. Kogod lenge te vakeri, makeren fesadi, dalo do vakaro taro Allahi, ili pa taro peygamberi, ili pa taro manušaku ako Allah veruinena, maker nered, maker fesadi ki pu. Klajtane so lafija taro hakko hem čačipa. Pa ne bitno ko lenge ka vakeri. Dala kao lafija karon taro lingoro gospodari, ili taro lingoro peygamberi, ili pa taro manušakula veruinena ko Allahi. Pa na kjerla bari uloga ko lenge vakeri makeren fesadi, nego i tamo kad te pobitno te sikavi pe znači o hali lengoro, a na ko vaker lenge maker nered. Nema veze, kogo te vakeri,
Ako lakeri o lafija ta očačipa o haku, nema veze ko doa. Ama kad te o svetlini hem dela nuri te dika jasno, upro kas te odoa hem kase lakeri pem te sikavia mingeri situacije. Ima kva pralanen sikavia minge yek buti, a odoa itano, kaj o kalbijata runafikia itane rumime, mevale, sebepea kaj on o nered, o fesadi, u stvari olavi kinena ne sa redo, kaj ova uspostavljena o redu ki dunja, kaj on popravinena o hali, kaj on obučava čari. A manuška se relafija napratinena meni od devija, ili počka tepena kasere devija napratin se relafija, ta ova lafija so ova keri siga i khayri, ne. Džabon su vakerena innema nahnu muslihun, pa ameno redo ana, ameno hali popravina, ke da oddeli alengere suprotno tarudova su vakeren sikame, pa taruva alengere lafija, ki osnovana ne nisa u khayri. La tufsidu fil ard, makeren fesadi, nered, zarari, kiphu. Lafi fesad, avila glagol fesede, hem oftano pomimo pralanen ko Kur'ani ko buthana, ama avela ko različita kontekstija, hem različito značaj o lafi fesad i sile. Pa ne mora uvek kada čitinaja ili šuna lafi fesad, te odnosini peko dova su ko prvo džala mari godi ko nered. So se ovko Kur'ani ke da vela lafi fesad, da vela ko različita kontekste, mi sve različito mišljenje. Pa ko Kur'ani lafi fesad, pomini pesad uništenje, uništiba, meriba, nepokoriba je Allahese, šuke berša, neplodna berša. I si znači pobuter ko se odnosini pe o fesadi. Pa od ova lafi šeta veliko različito kontekst, ne mora uvek te značino od ova avrutno znači balesoro kečuna, a fesadi od etano neredi. Iako ki suština, ko pobare slučaja o fesadi, odnosini po stvari ko nered. A svakako, najbaro fesadi so šajte čerupe ki dunjatano, o insani te ovel nepokorno ko Allahi. Pa je to najbaro fesadi. Kaj je tamo najbaru nered, o manuš tena veruini ko Allahi, hem tena ovo pokorno olesi. A o nered, to jest o fesadi koja kerenle o munafikija, ki puv oftan ujednom so, jek taro najgoro, najbaro obliko taro fesadi, so lape mujeva čeren, kaj ko Allahi veruinem, a mandre ko kalbi nešto jave garamen. Em so najgore, od ova panda, kod ova pire lafija, čige so kruna. Ko lafija kedava kerke innema nahnu muslihun, pa amen popravinao hali, amen mačharao buča, amen uspostavina redo, ko akala lafija čivena još kruna, lafijenca, kaj on demek tanodola šukar insanja, ona ne obuča kod ham. Umjesto te priznajem te vakeren, oja men kera nered fesadi tačno na, nego ova u stvari vakeren, kaj on redo anen. Ema kua pari vakera sikalja menge samo, pobor lengere, kalbija itane namevale, nego kale taro kufr, hem taro nifak, taro licemerstvo. Pa nastavimo Allah Azza wa Jalla da vam nahaberi panda lenda. Hva ela innahum humul mufsidune walakin la yashurun. Hva naprotiv, omtane odola, soitane čačutne fesađije, smutlicija, kola neretki pupkeren, ama ono do vas so la yashurun, ono do ono setinena. Kad to Allah počinja koja kuransko ajeti lafija je čestica ela,
a čestica ela, ojtan je čestica te priucini pažnja okolesili ko Kur'an i šunela. Em ko arapsko čipke da vela keja čestica ela, to jest značenje palolate, a vela nešto bud bitno so morate šunešu kar. A palo kad te palo lafi ela, so a vela men je lafija koja ta ne bud bitna. So se bud bitna. A vela men je lafija kojeg kuransko ajeti. O Allahi ko štar načinja, negirini o lafijata o munafikija kola Allah glava kerge innema nahnu muslihun, ameno redu ana, ameno hali popravina. Pa prvo Allah isočerel, ela priucine pažnja, kolingiri kola Kur'an i šunel. Kva inne isile teštid, inne čači pase, on, tane, pa pala vela, el mufsidun. Subhanallah, kad teo Allah šaja jedrom karakteri. Šaja Allah tebno, ela innehum mufsidun. Gotovo. Abo Allah je bila, ela humul mufsidun. Potvrdini duj put ja subhanallah azza wa jalla. Co znači dova? Inne, čači pase, tane ola, pale, ono dola i tane. Na neadera, on tane odola. El mufsidun, čačutne fesađije kola neretki pu geren. El mufsidun. Amen, bud često akva koristina više šunjeđa kana el bizo el, odredimo kada je tamo nešto, a vela el džanaja kojodo odredimo. Kada vela bizo el, še je to bilo ko. Magatena je bilo ko, a munafiko. El mufsidun, on tano dola so o munafike odredimi kupa so itane fesađije kipu. Walakin la yashurun, aba ono do ono setine. Kawa samo si kavi, motori, kobortane olaki zabluda, sartane lengere kalbi akale sebe pi ola kilende, ke da u kalbi kalola, mešingi ona o parametrija. Od vas so itano lošno, kilende itano so. Šukar, mislim kaj itano so ko pravo drumo, od ja buti opso čerevla, jako itani ki osnova, ko savera lošno bila, čim kilesti itano dva šukaren hajir. Nastavimo Allah azza wa jalla, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ Ela innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. A che doveva l'ingeva kerdo, pa veruine non da sar so veruine no manusha, ola iranene va kerena pazarem te veruina, ko dovano soste oglupava. Ili okola so tane tikne gođa veruine, deme kola bunine, che doveva l'ingeva kerdo, veruine ko dova so veruine na njavera manusha. Allah nazarem te verunano do vas veruneno oglupava o tiknego džakere, da mi kuleta mi ki pobari deređa. Pa Allah azza wa jalla va čeri, ela pale, ela innahum humus sufaha, palem sa roku ajete anglad. Allah itane čači pase, ono dola so itane glupava, ama ono dola nađamena. Ono dola nađamena. Kad te palem, che doveva l'ingeva kerdo, kase ora kerdo, pa i munafikonge, la kerdiam kai deshu trina yeti o Allahi samo lendar la fikerala. Che doveva l'ingeva kerdo, veruinem sa soveruinem manusha, to jest veruinem ko peigamberi, koje tanotalo Allahi bičaldo, en veruinem anodova sovaja ova alo, to jest tamo Kur'ani, en veruinem anodova soveruinena od jedan buni generacija, taro muhađirija, taro ensarije, Allah znači ranena kala lafjava kereta. A sosa katep nola pe, veruinen, kao odnosini pe, ako denatu nem kodiki hudba so, kergam lafitari najšukar generacija koja je kad ki dunja pridjem. Allah si no ashabije. Eneli pomingam, butitane ajetija, kolo odnosinena pe uprav, o ashabije.
Jektano dola ajeti, a i tamo ima kava ajeti. Kada ovela lengeva kerdo, verujnen car so verujnen o manusha, mislini pe kojo dola manusha? O ashabija. Car so verujnja od janguni generacija. Verujnen car, on so verujnen. Se našti pralalen e manušesoro imani, pačajba, verujba, to vel ispravno, nego li te verujnja jar, kod ova način car so verujnja od janguni generacija koja je pejgambereja življenja. Naštija verčano ovele manušesoro imani ispravno, osim te verujne, ko car so verujnje ko o ashabija. Pa mu Allah azza wa jalla. Pa najek kuransko ajeti ki suratul Beqara ko odnosini pre upravo ashabija. Mu Allah fe in amenu bimisli ma amentum bihi faqad ihtadaw. Što zove čega Allah? Pa Allah te veruje. Ano od ovako so tu men verujnen, ko tu men so verujnen. Po ashabija, nikak vratini po Allah. Te veruje Allah, ano od ova so tu men verujnen, ko? Tu men o ashabija. O ashabija, kod ova vakti. Pa ako ajar kerge, te veruje ano od ova so tu men verujnen, faqad ihtadaw. Tega mi Allah kao ven kaj, ko pravo drugo. A te na veruje ajar sa so tu men verujnen, ko ven ko pravo drugo? Na, Allah je bila potvrda. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. Te veruje sa su tu men verujnena, Allah kao venko pravo drugo. Suprotno, te na veruje da, na što venko pravo drugo. Pa verujnen sa su verujnena o manuša, akate, to je sto ashabija, o stanovniki atari Medina, Allah kerena zarem te verujnano do vas o verujnena o glupava manuša. A jar Allah vikinena kas e ashaben, najšuži generacija, kola tan lafi neliki hudba kerjam, hemonen e ashaben akane lošno bila čanavea vikinen. Amo dona kerelog. Isto dolja navea, o Allahi olen vikinen. Ela innahum humus sufaha. Nanaknula. On tane od ovakva i tane so. Čačutne grupava. Ama ono dovapno Allah azza wa jalla nađanena. Kad te penala pe kada o munafikija, kada i nelingeva kerdo neli verujnen car so verujnena ver amanuša, ma pe munafikija normalno, on sa garavdea kao kera našte. Munafiko nikada i kilo kojano, nima ker gaman la i desi duj. Munafike uvijek bitoven garavde, te na sikaven pe, te na iklon. Acum, kada hinelengeva kerdo verujnen car so verujnena vera o manuša, olava kerge maškar pestea djahara, kala lafia. Pma zalemamente verujnano do so verujneno dupava, manušakula i tane titne gođa. No ne, znači maškar pestea gvajnje. Pa Allahi pučario dola lengere lafia, e peygambere se me ashabenge, so ola lafi maškar pestea kerene. Avakiru ibn Abbas, penela kavajtano objavimo, ako kuransko ajeti, sebe pi o jevreja, o jahudine. Se puna lenge kada sine vakerdo, verujnen car so verujneno manuša, dobro pući bakola manuša, car so verujini o Abdullah ibn Selam. Ako denatu men godi, o Abdullah ibn Selam, ovine jahudine. Ovine baručen jako maškar glende. A malo su avelo pejgambera alaih salam ki Medina, o prihvatili islam je ovo muslimani. Po Ibn Abbas penela kva kuransko ajeti odnosini preko jevreja. Kedo Allah i penela verujnen car so verujneno manuša, mislim pe verujnen car so verujni ko? O Abdullah ibn Selam, kva si tu mendar jevreji, ama o verujni ko Allahim, ko pejgamberi. Ovi ne jevreji, ama prihvatio islam. Lesiri priča, beležimo imam Buharija, neli penđardo kada Allah ko pejgamberi prihvatio islam. Hem irine pejgamberi sam hua, ja Rasulallah, o jevreja tano penala, on tane čudnu narodu. Hua šuma, kad kamen ki tute, hua meka garavama. A tu hua, ja Rasulallah, pučlen manda, hem dik sar tane čudna Allah.
Dacă o aleu evreia cu peigamberii alayhi salam, o Abdullah ibn Salam care avea pe palostul. Peigamberii irine în pucela evreien, sotul men mai ca la kerem taro Abdullah ibn Salam. Ofta nu tumenda. Ola irange nai shujelafia suhinere la kerge. Bari pohvala, baro lufdiba, baro mazdiba Abdullah. Nu ofta nu nai shuka. Ovi o chavo taro nai shuka. Ovi birimo, chavo birime soro. Lafia top. Irino peigamber ma aso bima keren ke bimeva keraftu menge kao tano muslimani. Quando a momento que Abdullah ibn Salam iclou ambilende makiro shahadeti. Que makiria ashhadu an la ilaha illallah. Mesel chinawa kana ne yalar devere. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Mesel chinawa ka o peigamber bi chando taro Allahi. Ola irange plăcea, verceane. Până acaba, au inaibore. Pogorele stanane, au naibil la ce s-o postui. Pogore mamușele stanane, tarache. Diken sabe, Paket până pe cate, veruinența soverenena mamușa, Isi znači na bas plakvasine la kedo evreienge, veruinența soverenii, Abdullah ibn Salam, hem sau kula evreja. Кола ковакти заедно Абдулахея хем пало лесте прихвату ислам и муслиманя. Павелунен цароленде. Ела иннахум хум суфаха. Исто сарцо англау значи o Allah ne girini znači lengere lafia so lava kerende mi zanem teverina kodova soverenena glupava de me kotik nego jakere Allah ne girino dova hem odova lafia pripisini lengi. To jest Ontane dola soitane, hemisio dola conun isi teștidi. Au doa che da avela, o doa o Allah ibn ceaci pasăria, la știa răceani, te une goitano doa, ontane dola kula itane grupa va entic negoja kere. وإذا قل الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. نستعين الله يدار. ما كدار السنة o munafiki au kolen soko Allah veruinen ola kerena amenna hem amen veruina akeda ulavena pe machona pire sheitanenza ola kerena inna ma'akum amen tu mensa ya amen onenza samo muy mara kema mengilalen ki haikara mai tapi lenza kera isi munafiki znači ovta njiko su njeko Che dresena o colen su veruinen. O lava keren hem amen veruina. Acum ayeti. O se depluco tarilesi obia la ita Moldova. So Abdullah ibn Ubay ibn Selul. E give beșla pere amalența. Coine o Abdullah ibn Ubay ibn Selul. Pomiame. O vine o glavno ta munafikia. O șerota munafic. Mai dive beșla pere amalența. După beșla pere amalența, cu momente că o cotare avem o Ebu Bekr, o Omer, Hemoali, avem la colengul pravțu. Că radicalen o Abdullah ibn Ubay ibn Selul, iranghea pe amalinghe, dicena că n-a mea o lența s-ar la fica chiar. Dic mea lența că n-a s-ar ca postul pina. Pa uștim lo penela, Kogavish ale pașe, astargea Ebu Bekr tarovas, hem la kergale se kai siam vetu, o esidik, o ispreno mamușea, o Sheikhul Islam, kainan, bujando, palo dvalela e omere tarovas, hem oleze duma, kainan tu, o Omer, el qawiyu fi dinihi, zoradu insani, stabilno, čvrsto kopiro dini, el Faruk, manuško ulavi, Ološno taro, šukar, pa palo dva ilaja alija tarova se makende sa, kaj jambe tu, o kako se čavea taro pejgamberi demek, o predvodniko taro pleme Benu Hašim, kaj jam tu penel? I reali su alija im puma, o Abdullah puma dar taro Allah je ma munafici, ma cer munafuku. Džanjane o, muktovno.
Kod ono momenti kad pele su Alija, o Abdullah, dartar Allah, mačer munaflukovi yapma. Na vallahi puna, kada Allah jesu vakir günke, kada vakir günke sebep od ova, kaj tano moj imani sarhem tu malo imani. Demek ki me veruinam. Pa kada Allah durile, i anjape Abdullah ibn Selul, ko piram Allah im puna, deklenli ve mesar olin sa. Deklenli puna. Munafluko, ha? Pa wallahi pučari od ova lengere lafija, od ova munaflukija su čerđe, pa do dumo muslimanemu. Suse, mo, kada resena o kolenco veruinero, lava keren ili amen veruina. A pa do dumo, deklanli me olja. Avde isti sami na kja fora. E fora je munafikon giri tan isto, pa vali, džiko sunjo dive. Selamu alaikum, kaja me suč? Kao, vallahi, kao, cito isto. Znači, angla nije palo dumo, čuri čija to dumo. Emo nifak isile pire deređe. A taro nifak neli tano manuš so kada lafi kerol te hovavo. Jek, dujto. Kada nešto obećini, od ona ispuni. Trito, kad nešto pove mukjale se, koje maneti ili o izneverino to. Em palunibuti, kada kavga kerol, sao granice na kavu, vređin, grubotanu, klajtane, subhanallah, išaretija, taro manuško ano peste i sidere deređa taro nifak. Klajtane amelija delja taro nifak, amo ona i kalena je manuše taro din. Na i kalena je manuše taro dinu, manušte marao neka saja muj, čerala fi. Na primjer, te mare neka samuj sebe pileste na ikali tu taro din. A ko marela muj neka sa sebe pi od din ile soro oftano rahmetlija. Oftano rahmetlija. Hem puma pe ko za dini ili vređini e alime, čande si kavde manuše, od ova kolale se ko bare haramija. A ko za dini vređini e alime si kavde manuše sebe pi lesoro dini, od ova više na ne samo haramija. Od ova više na ne samo haramija, od ova više manuše so ikali taro dini. To je tamo munafluko. So, amenna wa idha khalav ila shayatinihim qalu inna ma'akum. Isto akva sistemi. Koga le smeo kolen so veruina, mo ne veruina, ma koga je ringe pena pa mo na baraja mujolenca. Baraja mujolenca. Innama nahnu mustehzi'un. Amen olenge muj mara olava keren. Keda odvinena pe pire šeitanenca, no amen kumenca sija. Pire šeitanenca, subhanallah, te šeitanja mi kime ko? Okolama nušakola so razmisline na isto sarolendi. Ovdje akupala nuša za društvo. Uvijek je istakninipe. Manuško sile maska, ulizinipe, glumini. Kaj veruini, kaj to, kada čula pire šeitanenca. Pa dio šeitanja ta ne da manuša, ko manušikano obliko tumenge, neli šeitanja, manuša kula razmisline na isto gjera. Allahu yestehzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. To Allahi olenge muy maro, hem olen mukol ko olengoro kufri telutonen. Allahu yestehzi'u bihim. Kato Allahi penewa o Allahi muy lencar maro, mislini pe o Allahi olen kazdino. Pa kate anavkerdili vikimitan je kazna o azabi ko anav, taro junahi kova ola on kerge. A su ne lengoro junahi, taro munafikija? Mari ba muy o kolencar kolaso veruinen. Pa Allahi vikini e kazna e junahe soro kova ola kerge. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَاللَّهِ أَوْلَمُ كُلْ أَنُ لَنْغُرُ ضَلَالَتِ يعني لَنْغِرِ زَابُ to jest to Allahi deljen baro hayati, lungo životi.
puciba soso Allah munafikone chafiren dellen baro hayati dellen sastipa dellen mali dellen rahatluko emisa somango pa pobuterte grešinen Manuško je sile sastipa, takati, snaga, pare. Ova je sile pobari mogućnost pobuco te grešimo, subhanallah. Manuško od vana nele pohari zložimo i tamo kog junahi. Manuši sile pare, šajte putujnika je mangol, šajte džalko razna tana kolim caru Allah ima nezadovoljno. Pa kaj tamo kuma وَيَمُدُّهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُمْ وَاللَّهُ كُلًّا سُوَانِ pili zabluda te utomenen delen baro hayati, baro džitipa, delen sastipa, delen mali ne bili pobuter te grešinen fi tughyanihim popiro kufri. Tughyan tano lafi ko avela taro penjardo lafi amenge auf tano taga hem taro doai tano lafi tagut. Znači, tughyan tano taro lafi taga alesta tano lafi tagut. Šujen bašo tagut. Tughyan tamo kada o manuš na kavi e granica. Pa ako ne samo način, kad bi kera je kanaliza, svako je isiljan peste tagutstvo, a dobor kozom e granica na kavja. Avde penjardo, kaj tano taguti, manuš vladari kova na sudini premalo, Allah je soro zakoni. Oftano so taguti ne se vakera. Hem kada osi kavdeo, ulema, lafi kerol tagut, prvo vačeren, ko tagut, ko svakojeg, ko obožavini pe mimo o Allahi azza wa jalla. Pa prvo će ona kaz, šeitane, ovtano so, najbar o tagut. Pa ko vela neli oresto božavimo, a hem ko je granica na kavu. So prema pe bašo faraoni. Innehu taga. Oftano taguti. So se taguti, so se preterinja je granica na kavja. Nen kedinja je nardo, i so a kedinja linge. Ana rabbukum ula'ala. Ma mislim tumaro najbaro deva. Ako je ti aver kuransko ajeti, o istova kedinja, mena džanavka i tu meni si tu meni aver develo simande. Ale re devlena džanavka i si tu meno simande. Pa vallahi ne se puma so. Innehu taga. Oftano taguti. Sebepi e granica taro šeri, taro zarari, taro lošnipa, taro pilačiba na kavja. Po Allahi nenge dela vreme, lengoro hayati bariyari, hem o len mukela kodova lengoro tughyan telutonen, ne bili ola kaznime so pobare kaznaja teoven. Eko kraja ka te ja'mehun znači demek telutonen. A kjarabsko čibi isjamene klafi el-ama. El-ama znači korolo. Ja kencar ništa ne diklo. Ama. A kad te isjamen ja'me. Ha isjamen. Dike nek slovo mini celo značaj. Ama tanoso. Korolo. Ama kad ti koja jeti avela ja'me. Isjamen ha. Aha, el-ame. Po arapskoj tano keda o kalbi korolo. Samo ih slovo, ko kraje. Na ne el-ama, nadikela jakenca. Ama el-ame, nadikela pire kalbe. Ako ajeta vela fi tughyanihim, ja'me. Si slovo h. On kopiro neverstvo, lutonen, ama o kalbi lengoro nadikolo korolo. A kada je narušesoro kalbi koro,
Vredine ne soja času diko? Ha? Sore dini manušese ja ča, ako u kalbi eso nadiko. Em kada u kalbi manušeso, kolesoro kolin, koro nadikol, nameli sta fajda, subhano pravda, dženaza. Esa nova peštarte birje, liaza šinjaka. U kalbi ke nadikol. A u kalbi nadikol, oko momenti kada nađanjela te razlikuini o šukare mološno. A u munafikija od ova nađanjuje. La tufsidu, makeren fesadi fil ard kipu. Naravno, innama nahnu muslihun. Naravno, amen fesadna kera, amen so. Amen la čarau buča, amen anako tamo. A o kalbi mu lojtano oko ova momenti kada ološno di kege sa šukar. Nu ai tamo musibeti, nu ai tamo išareti, manuš tirani peko Allah i Allah li je pup tiriu pu prolestea oko i sa kohari. Ovo ai tamo musibeti. Onda manuš, ceea ce pase završia pirom ki dunya em cu ahireti. Allah mulna taraki amen, taro munafikia te duriari amen, că Allah min taro kulam ușa suitane silen ikhlas, iskrena, Amaru imani te barijari, zadovoljni sa toga, volim sa ste posadori, inšallahu ta'ala, amaver kurko, te dia Allah azza wa jalla snaga, takati, hem jandipa, ka nastavina te družina men, Allah esere, lafija. Wa akhiru davana, alhamdulillahi rabbil alamin, volim sa ste posadori.